Arız yok da ben size hazır kabinetingizge çoğu baran başlamaydı. Yok da arız. Şunda canınızı jegende koygulaçı. Sizler eğer 3-4 adam bolsa nege bu kişini çakırıp koyboysun? Geçirip koyarsın yani tuğrası. Anda nege bu kişini çakırıp koyboysun? Buna bu yiyesi de turat. Arentir verilmegen. Naprotiv Bu kişi yiyesi eken ben tangalamda sizlerge buna bu kişi patent төлөп atsa, ijara akısını төлөп atsa, sotsiyon төлөп atsa nege bunu aytpayсың ара gel aukционга катыш. Yok, aytsa söz ko'p. 2 kvadrat do'koni bor, sartaroshxona borda. Shuni o'tgan yili auksionga qo'yishgan ekan. U negizi o'zi u yer bunday yerda haligi soyni bo'yini auksionga qo'yib yuborgan. Men gazetaga shunday chiqarganki, xatoligim Ibn Sino ko'chasidagi 10 kvadratli yer tilkasi arendaga beriladi deb yozib qo'yganda, bu yerdachi. Biz telefon qilib so'rasak, qayer desa aytmayapti. Men qanday shu do'konim o'rnini men ololmaymanmi? O'zi 3 bolam bor. Bir 5-600 so'm pul topaman, aytibdi, o'rnida ishlayman-da men. Men anchadan beri ishlayman. Patentlar to'layman, so'zlar to'layman. Men hayron bo'lgan joyim qanday mendan so'roqsiz misol men ashit ishlab turibman-da. Qanday birovga beraveraman? O'zi negizi soyni bo'yi. Auksionga qo'yibdi. Qo'yibdi. Lekin men bilmayapman. Orientirdi. 3 sotuj yer. Yo'q, 12 kvadrat metr. 3 Men hayron bo'lgan joyim haligi qanday bu meni familiyam, otim hamma yo'q bormi? Yana Arentir. Auksion fon закрытый o'tdi. Qancha qo'ydingizlar bu yerga? Bu yer bo'yicha bizda 3-4 jaran yozib o'sha saydi bo'yidagi yer to'g'risida ketyapti. Bunun ichida biz bu yerda birinchidan taxtadik, arxitektura mizan bo'yicha chiyib, заключениeni berdi. Mamqattovdan заключение olib, bu yerda yer komissiyasi bor. Komissiyaga ko'rib, mizan bo'yicha bardag'i через auksion beriladigan. Komissiya jiyintig'i bilan auksionda vaqtli foydalanuvga 5 yillik muhlat bilan rayondagi gazetaga jariya berildi. To'g'ri. O'sha jaranlarning arzig'ini 3-4 jaranning arzig'ini sizlarga bergan. Jaranda yo'q ekan. Arz yo'q da men sizga hozir kabinetingizga cho'g'u baran mashlamaydi. Yo'q da arz. Shunda janingizni jeganda qo'yg'ilachi. Sizlar eğer 3-4 adam bolsa nega bu kişini çakırıp koyboysun? Geçirip koyarsın yani tuğrası. Anda nega bu kişini çakırıp koyboysun? Buna bu yiyesi de turat. Arentir verilmegen. Naprotiv bu kişi yiyesi eken men tangalamda sizlerge buna bu kişi patent төлөп atsa, ijara akısını төлөп atsa, sotsiyon төлөп atsa nega bunu aytpayсың ара gel aukционga катыш. Yok, aytsa söz ko'p. Bu kişini yaxshi tanıyman. Men sizga Gerek yok. Sözde to'g'ri tushuntirib aytish kerak. Siz bu tomonda ishlatganda beriga buzilib ketdi hozir to'sman turgan yerda. O'shandan beri sizga aytaman, auksionga qo'ysa qatish sen bunga tirikchilikga Arentir verilmagan menga. Jon aka, men sizdan so'rasam, aka, buni aytmagansiz telefonda, aka, men rashta ayblanman bu yerda. Endi siz ayblayman. Sabab siz menga bemaza telefon qildim. Telefoningiz yozib, telefoningiz ko'tarmadi, aka. Mana da martga kelganda bunday qilib oladi. Kim aldı o'sha yerda aytmasangiz? O'shani ham Kim aldı? Kim aldı? Deputat. Qanot. Auksiondan satib edi. Yo'q, ijaraga berildi. Ijaraga berildi. Hozir men qaqa boraman, hayron bo'lyapman. Yana Deputat. Sizlarning aytib kengashning deputat. Qarao. Şu deputatlarыңарга ne uşulardan qo'rqib öyle yer berip beresingер men tushundim. Iyesi turat. Iyesin kelip öyle çakırıp kelip, munakey yer. Sen bunağı yerge uşunday auksion jarıyalagan жатабыз. Dagı 3 kişiden arız düştü. Sen dagı katış uşul yerge. Buna kimingerdiki auksionda utup çıksa şartыңар, oşoңор alasыңар desеңер, auksionda açık oşol депутатыңар чында утуп alsa, bu kişi dagı canı tınçta. Men muna Kuday aldığında katıştım, utalbay kaldı. Bunun şartı jakşı eкен, utup ketti deydi. Kuday aldığında sizlerдің dagı жүрөгүңүз турат. Мунуку дагы тынч, алган депутаттыңардыкы дагы тынч турабы? Ana sizler özünçe öyle mınday jabık kılıp öyle dost tuğanda girip öyle auksion kıla koyup anан satıp koyup atpayсың, esi bilbey kalıp atpayсың. Ruhsat bersiz. Төлөп жүрүм. Mana shu bo'yicha bir so'rov bersam, Nurdinov. O'shal gazetaga chiqqan jarayonni auksion bo'layotgan yerda siz auksion bo'lgungacha uqdingizmi, uqmadingizmi? men buyoqdan ko'rib turib bordim. Auksion bo'lgungacha uqdingizmi, uqmadingizmi?
Yok, uqqanim yok. Uqqan. Qarang, mende bo'ldi. Bu başka sözmüş. Arenter yok. Men telefon qilsam, telefon olmay qo'yapti. Arenter yok. Arenter bu yerda yerda nimasi berilish kerak yo'q. Любой жердеги аукцион, ар бир айыл өкмөт аукционго коюп аткан жерди бу жерде жашыруунун кереги жок. Достукка берип коюп эле, ана кокуй ошо достук менен аукцион кыла беребиз деген түшүнүп, бул туура эмес. Yerine dostluk enes, aylık hükümette kire verişige bunday qilib жаздырып qo'yganmiz. Kechirasiz. So'rov. Men aytib o'tganda 3 oy bo'ldi kelganimni Rossiyadan. Kirdim, yer so'rabman. Arenda joy yerdan so'radim. Yo'q yer. Bermaydi. Auksionga qo'yildi, yo'q ishteka ko'rmaysizmi? Eshikni oldida ishteka yo'q. Даже haligi ne bo'lishi kerak? Что jara bergani format aytadi. Ramka bo'lishi kerak. Yo'q, даже ramka yo'q aljerda-chi. Yo'q ishtekani даже topmaysiz, o'qiy olmaysiz. Мынакей айылдын группалары бар да, азыр биз электрондоштуруубуз деп атабыз, бардык документация. Мына президентибиз айтып атат, бүт бардыгы кагаздан кетишибиз керек. Эми ошону WhatsApp группа деген бар да, айылда. Башка нерселер керек болсо салып атпайсыңар WhatsApp группага жазып коюп, кокуй ушундай кылалы. Ошондой кылып туруп аукциондун бардыгын WhatsApp группаларга бериш керек. Мына ушул жер сатылат, мына жер. Аукционго коюлат, ижарага берилген жатат. Ала тургандар болсо жарандар айыл өкмөткө кайрылгыла. Ошондой турса, сиз ошону алып чыгасыз. Мынакей туугандар, мен силердин WhatsApp группаңарга мына салгам. Мынакейди. Коюп койсоңуз эч кимиз эч нерседе унчук албайт. Айыл өкмөттүн эшигинин алдында жазылып туруп, ошону көрбөдүм деп келген бала болсо, бул Кудай алдында жооп берет өзү. Ошону көрбөдүм деген үчүн. Жок үчүн айтып атат да мына. Мына ким айтып атат, ошол жерде турат, ачык көрүнүп атат. Мындай болуп атпайбы? Маселенин бардыгы силердин жашыруун жасап салганыңарда болуп атат да. Жашыруун кылганды токтотуш керек. Мына 30 жыл ичинде сатылып, ким кимге каалаганына сатып, ким кимге каалаганын оформить этип келиптир, жердин бүт бардыгы. Эми токтотуш керек бул. Бүгүн президенттин талабы ушундай. Жер сатканды жең ичинен токтоткула деп атат. Губернатордун дагы тапшырмасы ушундай. Ар бир айыл өкмөттү карап чыккыла, инвентаризация кылгыла. Жеке менчик жерлерге, ижарага берилип аткан жердин баары кимге кетип атат? Барсаң эле депутат, же депутаттын иниси, айыл өкмөттүн такасы, же зам айыл өкмөттүн эжеси. Мындай башка эл жок. Ошон үчүн ана элде чатак чыгып атпайбы? Айыл өкмөт деген киши калыс болуш керек. Жетекчи калыс болуш керек. Ошондо анан эл багыштагы эч нерседе унчукпайт. Карапайым эл бийликтен нан сураган жок да. Туурабы? Өзүн өзү багып атат. Өздөрү мээнети менен жүрөт. Бири Россияда, бири Казакстанда, бири башка жакта жанын багып атат. Аяктан өлкөгө акча салып атат. Жок дегенде ушул адамдарга айыл өкмөттүн деңгээлинде бир шарт түзүп берип койбойсуңар. 5 соту жер болгон, мына сурагандары балдар не? 5 соту жер. А сиздер отуруп алып 54 сотуну коюп сатып атасыздар ар кайсы. Ошол жөнүндө биз